Ire, banai. Kipas angin. Kipas angin au ina. Ada tujuh. Kipas angin kena. Lah ina. Karabi kena. Makunta Pana pere. jara losan. Aku ngaran. Makunta pere. Awak Pere rake angin. dilosa ke angin di ruang AC. Aku si AC di. Pendingin ruangan ina. Cara usi, cara maru. Cara usi. Ika usi kay ruangan. Kulkar. Ika usi kay ruangan, ika usi kay ruangan. Ay natudo. Makunta pere. Arara, pabingki aki. Mau kay betul. Aku ngaran itu. Kalau sakit angin dari AC. Ade. AC ke AC. Aki AC. AC. Bune gili jago deh. Ini ada lain bali nai rumah ini nau. Taris. Taris jago itu. Di aki kena latak DP di angin di. Ando nah hina panas sih. Bepu pusing. Im kalau sa angin panas dari ruangan si aki. Bara bali lengan sebuah tadai kan. Dede si Ina. Salah arim. Aki ke Inan, aka ke Anan tadai. Mbak Dijar sin David Doki. Angi kipas angi awa umanamika. Nak baby kandaki aki kena tahu cak di angin. Tilo nagagap una mada ina, malum aki ke AC. Nagagas una mada di inches har kung arana. Lucu jar David Doki bati baby itu tak arim. Di au kain pra. Ara ko makurta pe. Ite, lalahaman niya ng puto. Ay. Dala ko pra. Dorino tapi namai ke. Air lampu. Es labo isi. Telabo iti satu. Si labo ti. Siti. Besok au a labo ha. M labo i. Mi. N labo a. Na. Mina. Amina. Awali membotong. Es balik. Es. Kuras uan ke. Pala lain kombi ngara sekolah. Kombi ngara sekolah kain aki ke. Com sopan. Ini bingki. Maya aus ya kan. Amin pakai gue. Assalamualaikum. Brandnya apa sih nama brandnya? Channelnya. Channel. Iya, brand. Ina Cempe kok. Ah? Ina Cempe. Oh, Ina Cempe ya. Ada di Ina Cempe.